Go. Leanne Vermeulen, workout 1A van Masters League, is reg. 48. Kyk, ons kyk, hy is hierso. Hy is so deur op die lyn is 5 meter. En hy is 12. Dis dit, né? Alles is mooi. Ja, daar is die lyn. Okay, alles is beautiful. Ja. Ek gaan vinnig ietsie kyk of ek hom so kan sit nie. Ja, okay. Alles lyk my mooi uitgesort. Next song. Ag ja, hartstikke ja, ek wil nie copyright doen ding nie. Dis maar reg. 2 begin ons mee. Stand by. 6 minutes. It's okay. 3, 2, 1, go. Ja. 3. En op. Hy is 1. Klaar. Nee, eerst nog een clean. So kan je gaan dan. En op. Hij is 2, oké, loop. Mooi oor die lyn. Dan sê, hy is ver oor die lyn, maar oké, dis beter. Dan sê, let's go. 3. Nee, nog 'n deadlift eers. Dis 3 deadlifts. En dan op, nou op. En nog 'n clean. En op. Oké, so tel, né? 1, 2, 3 en nou clean. 1, nog 'n clean. En op, daar is 2. En come on, let's go. Daar is 3, nog een netjie. 1, 2, 3. 1, 2 en op. Daar is 4, let's go. 1, 2, nou weer. Go. As maar terug gesit hom vinnig neer, skud uit, dan moet ons vashou, né? Dis nou 6. Okay, sit neer, sit gou uit. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3 en clean. Nog eenetjie. Kom aan, hou vas, op. Daar is 1. Kom ons hou vas. 1, 2, 3. 1, 2 en op. Daar is 2. Go on. Go. Clean. Weer clean en op. Daar is 3. Sit neer. Sit gou vinnig uit. 3, 2, 1. Nog 3. Come on, let's go. 1, 2, 3. Op. Come on. Bly go. Nog 'n 2 sets. Come on. Okay, na. Okay, final set, dan loop ons 6. Go. 1, 2, 3. 1, 2 en op. Ons moet 8 klaar maak. Okay, loop. 6. Hy is 1. Vinnig geloop. 2. 3. 4. Kom aan, die tyd is amper verby. Ons gaan maar 8 klaar maak, dis wat ons wil hê. Okay, sit hom nou neer. Kom net oor die lyn, sit neer. Okay, skud uit. Haal asem. Ons doen 2 op 'n slag. Let's go. 2 op 'n slag. 1, 2, 3, 1. Weer.
2 en op. Doen dadelik weer een as om 2 op 'n slag doen. Ons 2 op 'n slag doen. 1 2, kom maar reg op. 3 1 2 en op. Kyk, quick break, vinnige break, 5 sekondes. 1 2 3 4 5. Let's go. 1 2 3 1 2 en op. Weer. Kom aan. 1 2 3 1 nog een, né? Kom aan, ons gaan 8 klop en op. 1 2 3 1 Oké, nog 3 oor. Nog 3 sets oor. Ja. Mooi. En 4 3 ja. Nog een keer. En op. Nog een doen. Let's go. Haal wat op. En op. Oké, 8 lopen. Let's go. 1 2 3 4 5 6 vanaf 7 Kijk, vanaf deadlift, 3 deadlifts. Let's go. 1 2 3 kijk, nog een deadlift. Stop. 6 minutes. Dat was het 3 deadlifts geweest. Dat is fijn. Dit is maar eerste tweede ronde ook gedoen het, sorry. Dat is klaar.